Ljudi, deske. Sad ću vam pokazati moju kućicu podzemnu. Pa ćemo onda preći na stvar. Evo je. Tu je napravljeno, nismo našli. Ovdje je drugo. To su našli. Sada nisam ja mislio na to, nego ćemo zesati se. Šta smo? Šta je ovo? Aha. Selo. Da vidimo šta ima unutra. Pa, seljačine nam nešto ostavljaju, a? Hvala seljaci. Seljačine. Hvala vam ljudi. Joj, šta nam ljudi ostaviš? Šta nam ljudi ostaviš? Evo, piramida. Wow. Wow. Ljudi stao sam prešla palette i sve je otišlo u to. Aj sad, ajde sad da vidimo. Da su seljaci i uopšte da eno ga. Naš izlaz. Wow. Ništa. Šta vam ti nešto isto? Svi isto. Mijas. Neću vam da kad već imam mijas. Zaglavila sam se do hrpe seljačina. Naš izlaz. Baš su pristojni ovi seljaci. Nego sad mi da pređemo na stvar. Šta sam vam htjela? A da. Sada ću vam pokazati kako napraviti onu podzemnu kućicu kao ja. Samo ovo sve uništavate. Pauzirat ću dok ne nađem drugi pajon. Nastavili smo i sada ćemo vam pokazati kako da napravite tu kućicu. Kumi, evo sada. Prvo iskopate što dublje možete. I sada idemo postaviti tu baklju i onda radite šta vi hoćete. Sad ću vam pokazati jedan primjerak kući. Primjer, tu je jedna soba.
Vidite, sad ovdje imamo vrata. Tu ćemo staviti kasnije vrata. I ovdje ide soba. Proširujemo se. Ovako proširujemo sobu. To je jedna sobica, znači. I onda ide tu druga sobica. Druga sobica. I to je to. Što se tiče ove sobe, sad ćemo malo da je ukrasimo. Ovo će biti naša kućica. Tako. Onda sad vi možete i zagraditi tu kuću. Naprimjer, da vidimo. Sada možete nju zagraditi bilo čime. Čime vi hoćete da ću zagraditi. Ovime možda. Stavit ću ovo svugdje što reći. And stone. Možda se baš ne slaže. Uzet ću travu. Ovo je trava. I ovdje stavimo travu. I to sada niko neće primijetiti. Možete i ovdje ako hoćete travu i tu vam je sakrivena kuća. Ništa, onda vidimo se. Ćao!